U MLA ka Kongres uba Charles Marngar menta ka arpho hinyo tarik jembang arja arpholai ulaong baka Kongres kam sngap jar halor ka reservation policy kumbala keno akipat ba Henry kadang ap khoi ban puli benya shwa ban pensyai syakipat ba hakajuk kapor uba Charles ulaong baka Kongres kadawa badai ban penteri kam ya ka rooster system nang ne syakmat om ban kertiang syadin Reservation policy kaba ka parti kongres kantung bakkan ni ka parti ka bakerpang hadien bakal ada pan syam nakalian juga parti ngin sawan dia sekipai pa pan syam sekipai pa ya kanong rim juga parti kongres kidan kicing keli ke baong balai ke kesen kongres ke simpor ban ay ka rai ke juga dan kicing keli bukum ka taruh dan nakalian juga parti ke jongi ke jobab ke jongi ke long ni kam simpor kandian ni kam simpor kandian ban sim ya karai namar bagani kede ke kamba ke kamsan kede ke kamba ke kamsan kede ke kam yap ke kam im ban ngimla ban simrai ke ki mentah ini kam dei halor kata ni kam simpor kandian namar ni hap yaktir ya thai dan nakalian ke jongi ngim tere ban simrai ke ki namar yo akan wan ke jing babe kamlong bangi ngin simrai ke ki yo ni penjenjari pai ba ada kano ka baka parti kongres ke le ke parti ke bahe ke badan sibun ke riu sam phangaka ke sim ya kano ka rai da ka perkhat sangi ba tadi dikatakan reservation policy alor ke reservation policy kadai ke jing sisha ba ke reservation policy kadai ke belarim ba sun host nam kadai ke belarim ni soto ye ki jing ya kumba soto lam ki bai ni dan ke ju ke spirit ni dan ke ju ke jing soto ya ki jing ya jong ke jelah to hoi ni soto bayang kan dong policy la ban review man la kesepus syai kedat kumtang isu tu bana kalian ke jongiru ya ke reservation policy la ban review ya ke reservation policy kumbale la mi kiwi policies dan kalian ke jongi kwa bano kumbalong lam kiwi ki jelah ke ni ke jelah jongiru kalate ke po bangi habi ban kemi benya ban review ya ke reservation policy ban kemi benya ni tambang ala ongi pi kumba omane kam depan bangin susim ya karai bekerki nila don ke komiti boros kata nila study nila ngam inam don kam natrai POE ba pipai lagi social media bagi kombatai nakawai ke grup syagawai ke grup wat ki riu start anru ki don lagal ke jong kom batai ki jong kelang isim karai ke berki sono bi dan nak ta kadam nagal yang ke jongi ngim tere ban sim karai ki tangba bila su thu hi ke parti kongres kam dei kemudian ke ruling kam kersan soka ke di oposisi dekat tu nagal yang ke jonga nak benda ke parti kongres berkuai ngadon ke ke jingker pat ikipai pak nong song sno jong ke jelai bro bagi nom su thu bakala ya ke parti kongres ke benom sya elam bakala hangno siapa ke parti kongres ke jong parti kongres ke don ke nomen koskan parti kongres barabor ke don berpai nak kalian jong ke parti kongres komolong ipi kan sesim ya karai hakikin jar sini bat ngin sawan sepi ki patna ta ka dei gi pensai ki na kalian jong ke parti kongres ni don hang ne kum ke parti kalian ban pen pau ke jing skop ya ke bejur hago be dei bat ki jingja ki beja kini kisni ki don sibun ki jing keli ki bagi keli ya ke parti kongres ki don ki bakeli anga ki don bakeli ki wei bat ke jing dak jing keli wa he ya ke parti kongres bat kata ke jing keli ke ong
Syai ke seng kongres balai ke sengap jarja kat kini kishu. Ringa kwa banong ni pihang ni lengba kini ke kubur. Baka parti kongres ke klaim sengap jar. Ke parti kongres naduk ke wasdangi kala shim kya ya kini ke kam. Hadirin baga sarkar kala khot yangi. Kala khot ya ke all party meeting ke balalong ha ke khat khandai terik. Ha ke bau chief minister ula khot yangi ngilai lek. Ban ngilai lek ban shim mentah. Hang te hapo secretary. Ban ha ke jingi shim mentah ke jongi halor ke jing khot ban ye kran ye ke roster system. But kan nongrim jongi ke parti khandia ban sakran ye ke distribution policy. Kan nongrim jong ke parti halor ke roster system. Kalong baik tik ba ke parti ke yang scam ba ngide ban yat baik nang ni syakmat. Prospectively nang ni syakmat. Mdei ban thai din la ne ban shim na ka ane ban base na ka data na duk senam kat kendai sepak nyupa. Kita kadai gerai jong parti ke jong, ke stand ke jong.